Maya payabak po kaya kongan. Kaniting banal a kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, dening makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari, Zardas and Luz Medina and family, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, Charlie Arevalo, at pamilya ng Feli Ebreo, paraking kebaita ng Norman Pinlac San Roman, paraking espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D., Annie Razon, Mary Manette Pineda, Maureen Pagito, paraking pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng Derek at Flores Sanchez at Trina Yazon, paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverend Monsignor Greg Vega, Gina Cabuso, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Charlie Arevalo, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Antonio Simbul, Librada Agustin, Jonah Isabel Sangil, Vilma Abragan, Shernit Thelian Lopez, John Louis Pagito, Licerio Pagito, John Michael Pagito, Aldrin Miranda, Cleofas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Familia Kilantang, Kit Lopez Nuki, Noy Meluzong, Rodel Banyares, Natividad Bautista, Manuel at Connie Lagman, Elizabeth Esguera, Cesar at Lucila Tan, Archival Gozon, Samuelito at Carolina Leiva, Cesar Leonard Guzman, Honey V. Guzman, Hias Mina Villalon, Christian Paulo Villalon, Douglas Tyron Leiva, at ding sablang kapatad tamong masakit. Paraking alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayanguna bieti, Norma, Reverend Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverend Padre Marcelino Miranda, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Pepito Layug, Rosario David, Salud Cagyat, John Lehinan, Erlinda Manansala, Rosana Ferreras, Teresita Manansala, Jessie Cordero, Bartolome Lim, Teresita Castro, Amando at Estela Layag, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Encarnacion Guevara, Clarita Sevilla, Juan Manasan,
Oliver Pineda, Carolina Miranda, Salud Cagiat, Juanito Cagiat Jr., Teodoro Landig, Erlinda Mamangon, Lawrence Crisostomo Bautista, Leoncio Lagason, Oliver Pineda, Jesus Secadron, Joyce Del Rosario, Jesus at Marcelina Bartolo, Janet Barlosa, Belarmina Aison, Condring David, Juanito Cagiat Jr., Nimpa Banlawi, Herminio Reyes, at ding sa Blancaladwaking Purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong, miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong, mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong ganaganang frontliners.
King lagi nagipa, ang paninganag ang puning banal na Espiritu, Amen. inginu manatili yake kayo. At kaya ka ang timurin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, sisyanta langin iring kay katamong kasalanan, at adwan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran. Iyagas tayo pungining wiyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, ay ginutamo. ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ibami, dinaunang Jesus, sing kayang biye alang-alang ke kami, baking biye at meligtas. Dinan mo keng tetagan makiramdam keng siwala na, at tuki kaya keng dalan pa turo ke ka. Ipakit mi naman sana, ing luguda pe pakit na ke kami. Kapamilataning pamaglingap mi king metong at metong, king mismong pe pakit ng ganaka ke kami. Itinganaduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. I Pedro, amikat man king banal a espiritu, nga nang mekibat karela. Makamal a pamuntok at makatwa na ning balen. Nung ingkukutang yuke kami ngeni, tungkol ya king depat ming mayap, king taong lumpu, at nung makanano yang kinayap. Sukat yung nga balo, ikongan, at pati na ing mabilog abalen ning Israel, kingiting tao makatalakad yaketi king harapan nyo, at lubos siyang kinayap, king lagyo ng Jesucristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, at pepasubla ng nebye ning Diyos. Jesus, yaitang amanwan ning kasulatan. Ing batong sikwilyo, ikayong manalakad bale, yakabud ing meging peka maulagang bato. Kaya mong bukod mayakit ing kaligtasan. Uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos karing tao keti king yato, bukod mong king lagyong yan karinta mo malyaring miligtas. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo, ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok bato. Ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok bato. O munya kayong kapasalamatan, King Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na, at alang-angga. Masanting e palak ing magsantong king Ginoo, kesa king manalig king kaparang tao. Masanting e palak ing magsantong king Ginoo, kesa karing pamuntok daring tao. Ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok bato. Ginoo, ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kaya kang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, ya naman, ing linto peka masalese. Kanita, ing Ginoo, yaing makikararaptanan, king tune, makapagmulalang lalawan. Ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok bato. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonane sa iba't king templo, tanggap yang kanwanan. Ginoo, ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kaya kang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, o munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na, at alang-angga. Ing sikwil dang bato, ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok bato. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa nuwan. Lawan nyo nung nuwanti ing lugod ning igpa kay katamo. Tunay na katamong kalaguran. Inya mayayaos tamong anak na ning Diyos at king kamatatuan anak na katamopin. Ing sangkano bating yato nakatamo kikilalanan yayini. Ene akikilala ing Diyos kapilanman. Pakamahalang kung kakaluguran ngayon kasalukuyan anak nakatamo ning Diyos. Dapat pamalino nung nano'y maging kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupataya. Uli nga kit tamo, ing kayan tunay sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita.
Itamongan po, ako ing maya papastul, nga naning Ginoo, balo ko rin kanako, at ting kanako, balo rako. Ginoo manatili kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. I Jesus nga na, ako ing mayap papastol. Makasadya kong mate, makasadya yung mate ing mayap papastol, para ka rin kayang tupa. Ing upahan po tanga kakit ning daratang ing asong gubat, darayuya, at tata kasuling upahan yamo, at uling nalabandi ring tupa. Inya sagmitaan nala ning asong gubat, at isalbag ring tupa. Tatakas siya ing taong upahan, uling upahan niya mo at alayang masabal, karing tupa. Ako ing mayap apastol. Balo ko laring kanako at ting kanako balo rako, nung makananong ingib pa balo nako at ingib pa balo ka. At darahon ko ing kanakong biye para karing tupa. Atin kong aliwang tupa ala keting koral, kailangan ko la namang pastolan dete. At pakiramdaman da ing siwala ko. Maging metong niya mo ing kawan kanita, at metong niya mo ing pastol. Kaluguran ako ning iba, uling makasadya kong idaw ning kanakong biye, baking tanggapan pasibayo. Na akwani numan kanako iting biye, ngunay ku saking daraw niti. Atin kung upayang midawon kaniti, ampon upayang kumang pasibayo kaniti. Itiya, ingutos na kanakong ipako. Ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kaya kayong ang sabla. Maya payabak po, Amo. Pagmasusyan tayo po, nganing kapat ng Domingo, ning Paskwa na ning Ginoo, ingawsan tamong Domingo, ning Mayap Apostol. At malino yung mismo king pamamasa tamo, Jesus, naus ni ing sarili na, anting mayap tamong pastol. Paneke pong daramdaman iti, neng kahi patigtig deking pisamban, neng kahi kakantare ring koro, iting dalit iting kantang tukuyan ko ngeni kay kayo. Ating pamagat na po niti yapining ang Panginoon ang aking pastol. Nga na, ang Panginoon ang aking pastol. Nga na po ning lyrics na, ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat, tanggulan ko. Nga na po. Ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat, tanggulan ko. Bali po ring pastol, inyang kapanauna ng Ginong Yesus. Ding pastol kanita po tang kayabe dala, ring tupang papastolanda, mumunala, makayunala. Up front la. Why? Because they have to protect the sheepfold against the wolves. Makasadyala. At tatalande, ing bastunda, ing tukod da.
Dating pastol, ayamanwan ko kaya kayo. O hindi pa. Inyang kapanahon naning Ginong Yesus, baliyo puring pastol kanita, potang mabengi na, elamatudtod den. Elamatudtod, bakit? Uling ila kasi ring magsilbing peka bakod. Nepo, peka pader, peka pasbul, karing tupang papastolanda. Ban kanita, protektando reting si sesenda, laban karing miyayaliwang mabangis sa animal. They will be ready to protect the sheepfold and ready to die for them. Makasadyala, ban kanita, matela para kareting papas tulandang tupa. Nanunay kasing tatalananda, ing tukod da. Uling iti, yaing pamprotektada, karing mabangis ay animal kanita. And our Lord Jesus Christ, like what I've said a while ago, is perfectly described in our gospel or this Sunday as the good shepherd. Siya daw ang butihing pastol, mayap yang pastol. Why? Uli na ning gewa na namo naman po kay katamo. Po, He protected us. He saved us from sin and death. Yesusing mayap tamong pastol. At itamo ring tupang papastolana. Mekad king biye tapo o karing karanasan tamo king biye ngenit nggaman kanita. Marahil marami na po tayong maituturing sa buhay natin na mga mabubuting pastol sa atin o kaya sila yung nagsisilbing mga tungkod natin sa buhay. Pansinan niyo po, king biye tamo, nino mo po kadalasan ding tatalang tukod, ding matwa. Ding matwa, ding mangatwa, ilang sigurado ring tatalang tukod. Iti balo tayangan po. Po, lalong-lalo na retang matong magkasakit maglakad. Siguradong makatukod ladan. But more than the experience of this visible tungkod sa mga matatanda, itamong meging karanasan da ring makatuwata mo. Ing mismong biyeng delanan da, ing belwan da, iti mo magsilbi ng tukod kay katamo Anting anak. Po, aliwa itang literal at tukod ayamanwan ko, nune ing biyeng delanan da, king ketwan da, ing belwan da, ing meging karanasan da, iti magsilbiya mo namang pong tukod kay katamo. Normal mo po, natural mo po, karing miyembro na ning familia, ning kay ating mi kakasundo. Normal mo po kay katamo anting tao, ating tamong sarasariling pamilya, neng kahit talaga, neng kahit karing miyembro ng familia, mi pate-patela. Ale, neng kahit mi kakapatad, mi tabmu-tabnuburi. Neng kahit mi kakaputol, mi kakapatad, neng kahit rugo, pate-patela. Atin ko pong kaklase, at iting kaklase ko, malapit yakan ako, 40 mi kakapatad. 40 mi kakapatad, at ding pengari da, metenong pareho. Ulila nung lubos. Misa nakwento na po ka na ako, niting kaklase ko, niting kakaluguran ko, nga nakanako, among, balo mo nga nirugo, mi pate-pate kami kay mi kakasundo rin kaputol ko. Makiramdam ko king sasabihan na, kay mi kakasundo among, bunso ko, karing mi kakapatad among. Itang gabon aminanami, karing pengari mi, pi paten-paten mi yang heni. Ikeng may kakapatad. Nga na po, di po kami nagkakasundo among sa partihan sa minana naming lupa. Nga na po. Kaya ba't sindo na yung sasabihanin ko kwento na kanako nga na. Among balo mo, misan, mag-FB ko, mag-Facebook ko, bigla-bigla, lintoya king timeline ko, ing larawan daring pengari ko. Lintoya yung letrato, yung picture ng tatang ang poema ko. You know what I did, hamong? I sent it to my siblings. Nga na. Pinorward na po kano itang letratong ikit naging Facebook ka rin kapatid na. Bunsuya ya. Kay ba't sibyanan ko la. Ring kaputol ko nga na. O yan, ing larawan ng tatang ang poema. Ang yang mete nala, antida katamong si sermonan, pangaralan sa sabyanan ngeni, na eta mo pate-pate karasking gabon. Mi kakasundo tamo, mi kakalugod tamo. Nga na po, niting bunso, karing kaputol na, ela po kano may kabulat. This is the stuff of their old parents who died. And this is also the stuff of many people who are old and have this kind of wisdom.
Ding makanya na taong baluta mong malalam no belwan, dakal no denasan, akaranasan karing pamibiyabiyera, ilaring dapat pakiramdaman, ilaring tutularan, ilaring tutukyan. Why? Kasi naman po potang pakiramdaman mo la, ding makatwa, tungkol karing meging karanasan da, king biyera, kapilan man kamalili, king biya mo ikang tao. When we listen to the wisdom of the old, you can never go wrong. Tutuita. When you listen to the wisdom of the old, you will never go astray. When you listen to the wisdom of the old, you will never be taken and eaten by these wolves in life. Kapilan man po mo maliliking biyeta mo. If we follow the step of these people who are the good shepherds to all of us. Ating po kanong anak. Ating kanong anak, 12 years old jay tinga nakalalaki. Sa kasamang palad, nagka-cancer siya. Malubhang sakit niya. Kay nakana, digpane, ning malubhang, ning mabayat na karamdaman. Misan po kano mga di mana, dimdam ne. At ne po kano king karakalkutang, iting pengaring babae. Baluta naman. Putang masakit siya yung anak, ing mumunang diling mana sakit. Ang unang durog na durog, ang puso niya walang iba, kundi ang nanay ng bata. At ne po kano king karakalkutang, iting ima, ating maragul na kanong kutang kingapong Gino, yapin ini, nga na po kano, "Oh Lord, why did this happen to my son? He is a loving son. He is a good son. I do not believe, O Lord, that he deserves to have this kind of sickness." Nga na po, niting ima, king pamagparalam po na kingapong Gino. Dimdam na ning anak, iimana, king pangadina, si biyanane, niting anak, ing bengari na, nga na po kano, "Mami, Mom, this sickness cannot take away Jesus from me." Nga na po. This sickness cannot take away Jesus from me. The son knew his stuff. Balune nung ninuong tukod na. At iti alang aliwa, nune, ingapong Gino, in Diyos iba. Anting pamupus po king umilya ko, buri ko yamong idage iti kay kayo. Madalas kayong tao, madalas kayong parokyano, lalapit kayo po karing pastolyo, kay kaming pariyo. Madalas kayong tao, kayong parokyano mi, lalapit kayo karing pari, uling tatalngalan nyo kami, anting pastolyo. Tutupo, neng kay mayap kami, at tutumo naman po, neng kay makatopak kami. Tutupo, neng kay mayap kami. At tutumo rin po, neng kay madalas ali, neng kay sumpungan kami. Pero yung kutang, o ba't lalapit ko pa rin karing pare? Ating king sariling kayapan, ating kami mo rin pong sariling kabalbalan, pero yung kutang, o pilit ko pa rin lalapit kay kaming pastolyo. You know what? Looking for answers? Lalapit ko pa rin karing pare, karing pastolyo, ang yang madalas ding kutang yu, milaag yung pakibatan. Pero lumalapit at lumalapit pa rin kayo sa amin. Why? Because you know that we know where to look to. Because you know that we know where to look to. We are always looking at God. Ing tukod na ni nga pong Gino, iyang lalawanda, iya ing tutukyan na. Kaniti pong Domingo na, ning mayap apostol, adwanda mo king Gino na po lalong-lalo na, karing karanasan tamo na ning kaya tamo la ay tala aing tinjan, king pamibiyabya tamot malilyari la, ning kaya ding miyayaliwang kasasangkanan, ning kaya ding miyayaliwang dahilan, raso na akakit tamo, ning kaya lalang malinong kapakibatan, at inyang payabot kay katamo, iting kapag masusyan. Nano? Just look at the stuff of God. Lawan tayo sana, ing tukod na ni nga pong Gino,
uling iya ing mayap apastol tamo. Nganapin po nitang kanta, ewari, ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat tanggulan ko. At kidwa na pong apong Melo Agustin, iting kanta, ketang inggino yang pastol ko, nga na, kapilan man eko kagisanan, uling ing sabla kaya manibatan. Talagat kangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos sa may payang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Hesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upayaning banalay espiritu, ni bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kong karing mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamik ning santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bye alanganga. Amen. pagamalan kong kagaluguran, ipanalig tamong ngeni, ingkay katamong sarili, at ding sablang tao, king ginutamong Yesu Kristo, ingkay katamong mahaya papastol, uling pagmasabala na katamongan. Kinmit mong tiwala, manalangin tamong ngeni kaya, at ngayongan pong maniga po, Ginoo, ganakan mo ingkay keng lugod. Ulitan niya po. Ginoo, ganakan mo ingkay keng lugod. Para karing pastol, aing tungkuda, yaing antabayanan de ing kawa ng Kristo, king Laguna. Isanto Papa Francisco, ing kay katamong Arsobispo Florentino Labarias, at ding sablang obispo, para karing pari at relihiyoso, at ding sablang aliwapa, ay ating daki king obra ng pastoral ning Santa Iglesia. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo ingkay kang lugod. Para karing makayanib karing aliwang koral tupa, para karing iglesyang Kristiyano at tinaking dalan ning pamisan metong, at para karing anggang bisang makiramdam king katutuan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo ingkay kang lugod. Para karing tupang melili, para karing lihim mama ko king iglesia, para karing sablang pagdulapanang pisan metungan makapadurot keyo ning maya papastul, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo ingkay kang lugod. Para karing asong gubat, ababalaking kawan, para karing pasakit karing talasalpan tayo, ding magkapilit papanahimik king relihiyon, at ding sablang misasara karing karelang balugbog, king siwala ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo ingkay kang lugod. Para karing dakal a komunidad ay alang pastol, para karing alang pamuntok at magdilidiling kakapkap king karelang dalan, para karing misasagsagan at alang ditak manglugod a komunidad, para karing tapat a pastol ay era ayn tinjan ding tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ganakan mo ingkay kang lugod. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Paraking kapasalamatan, dari Sardas at Luz Medina, ating kayang karelang pamilya, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, Charlie Arevalo, ating pamilya ng Feli Hebreo. Paraking anibersaryo ng kebaitan ng Norman Pinlaksan Roman, at paraking espesyal intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D., Ani Razon, Mary Manette Pineda, Maureen Panggito, pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Trina Yazon. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Greg Vega,
Gina Cabuso, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Charlie Arevalo, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Antonio Simbul, Librada Agustin, Jonah at Isabel Sanggil, Vilma Abragan, Sherney Telen Lopez, John Louis Panghito, Licerio Panghito, John Michael Panghito, Aldrin Miranda, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Familia Quilantang, Kit Lopez Nuki, Noemi Luzong, Rodel Banyares, Natividad Bautista, Manuel at Connie Lagman, Elizabeth Esguera, Cesar at Lucila Tan, Archival Guzman, Samuelito at Carolina Leiva, Cesar Leonard Guzman, Hani V. Guzman, Yasmina Villalon, Christian Paulo Villalon, Douglas Tyron Leiva at ding sablang kapatatang masakit. At para king alananggang kapaynawan daring kapatatamong may hanguna bye, lalong-lalo na, di Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Pepito Layug, Rosario David, Salud Cagiat, John Lehinan, Erlinda Manansala, Rosana Ferreras, Teresita Manansala, Jessie Cordero, Bartolome Lim, Teresita Castro, Arman Amando at Estela Layag, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Encarnacion Guevara, Clarita Sevilla, Juan Manazan, Oliver Pineda, Carolina Miranda, Salud Cagiat, Juanito Cagiat Jr., Chodora Landig, Erlinda Mamangon, Lawrence Crisostomo Bautista, Leoncio Lagazon, Oliver Pineda, Jesus Secadron, Joyce Del Rosario, Jesus at Marcelina Bartolo, Janet Barlosa, Belarmina Aison, Condring David, Juanito Cagiat Jr., Nympha Banlawi, Herminio Reyes, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga na kapakarela, at makanyan mo naman, para king kaligtasan na ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus, at para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, panalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ganakan mo inke kang lugod. Pakiramdaman mo kami, o Ginoong Yesus, kakaluguran daring malda, at bustan mong maging talapatutu na kami ning kekang kayapan, at lingat ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap iya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye. Manano na saning alang kupas ng obra ning kay kaming talapan at bus, pagdala na kay ngalananggang tula. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili kay kayo, At kaya ka antimurin. iyat nayo ring puso yo, Makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginume. Pupuriyan da kaking lubos marugulatula kaniring panahon ning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskual niya. Gewa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayo talananggang biye. Biglat na laring pasbul ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ing menat bus king kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, ing pamibangon making bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato. Kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapuriyan keka, at ngaming ang kakanta. Tunay ka banalo ipay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malayalilang katawan, at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo may daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay paningapunan kinuha niyang kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banket ami patawaran na rin kasalanan daptan niya iti bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o iba ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting dinape ning biye at kalis ning galigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, gingi kaming ansa ng mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding anak mong di Reverendo Padre Ermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda at Norma, ay naus mong meko na kay tiking yato, hantiningking binyag, medela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karabat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Berhen duning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Ngene po, hindi mo nga nakininang po, ning kay katamong maya papastol, maus tamong ngene kaya karing amanong tiro na kay katamo. Amen.
Igabas mo kami o kinuging sablang barok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling ke kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ampon belugan agpangking kaburian mo, hikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ginutamang Heso Kristo yung kay katamong mayap papastol, yung kordero ng Diyos sa malalakog yung kasalanan ng yato, mapalad la ring mayaws kingapuna ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O ipa alananggang pastol, ingatan me, ingkawan, amikabos king kapamalataning daya ng Kristo. At tayran mo kami painturo, king may pangakong labwad. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tapo para karining kapabaluan. We are a few days away from the month of May, as May starts this coming Saturday. May is the month of Mary. It is dedicated to the Blessed Virgin Mary, who said yes to God. In our parish, we highlight this commemoration with the whole month of May, with a daily recitation of the Holy Rosary, with the scriptural readings and Marian songs, followed by the flower offering to our Blessed Virgin Mary. On Mondays to Saturdays of May, we start at 5 o'clock in the afternoon with the scriptural rosary, followed by the flower offering to the Blessed Virgin Mary. On Sundays, we start at 4 o'clock in the afternoon to give way to the 5 p.m. Holy Mass. Coordinators of mandated organizations are requested to inform the members of their schedule for their scriptural rosary and flower offering. May we also invite you, our parish community, to join us in these May activities for our Blessed Mother. Thank you. Siklaud tapo. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampun mapun malasakit ay bame, lalapit kami kega kaniting masipit apamangailangan me. Aduan mi kega, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adon mingini kaya kayong baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyat siyat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot may sana king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong.
Ipanalangin mi nga tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding bemalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi larit ang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo larit ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magupra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawag kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang, paulining masabal at mamagmalasakit mi para king metong at metong. May kabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, at layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. Emusan ipisawiling aklis mi kay kaking kagulangan me, nanibagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili ke kayo, At kaya ka antimurin. ito kuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing Diyos kaluguran na katamo at iti abibita sa tamo, etamo taong dayuan kaya. Malapit ya kaya katamo ing ginuking sablang daraptan tamo. Etamo mo naman sana maging dayuan king metong at metong, nune tao tamo sanang miyayangat king balang metong. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa miyampang ne, umena ko ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.